السلام عليك يا شموس الله، السلام عليك يا نزام الله، السلام عليك يا نزام الله. أجري في العالم لا رجال إلا بيدك سلسفي قدر الليل. سين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian, Ya, teman. Kita. Selamat Raya Ramadan itu. Kan. kemudian aja kan lebar rumah salam. Salam. Ajana salam ini cara dia. Hai, nama mereka. Kan ya. Kita kom. Sebenarnya kita. Kemudian kami ada. Ramadan dari dahulu alhamdulillah Rabbi dari. Nama demi kita betul ini kan. Pastinya kan. Wajib Ramadan ada nama bulan berbagai syariat. Ya. Nah, dulu ada Ramadan. لا بدنا الناس هنا يجوا سندين نحن مشغولة مريرو يوم أو هنا كنا كمريرو يوم جازا مثلا لكن بتاعي مالك سن مثلا يوم سيد بيلو كم يدور سينجل سينجل هنا فقط سينجل ما هو زكاة. Tapi singgah ya tadi kalau oleh sini kalau lalu dia berjalan. Iya. Ya, ini kalau berjalan Ramadan atau kayak lalu dia lupa. Sini katanya kasihnya ada apa sih bang? Katanya kan? Ati foto ada bersih mana tere dengan ziaru berbajiran yang mau itu boleh foto lagi. Karena saya ada wih kawan dulu. Amma wadah kawan dulu dulu. Iya, dah itu je. Kata lama di mana? Dari kasih berada sini. Dalam nanti kau nanti lagi televisi ni loh deh. Yang irul dengar. Dari sini. Irul dengar. Kalau nggak saya ya. Sudah kalau jangan. Kam Ramadan ما فكر. Ini bakal USA bulan depan. Ramadan ini. Ayat. Kasih ya orang tua itu berapa ya bisa ngerti. Akan berapa lagi ya? Ayat. Malah kita game menunggu aku nak berat naik. Terus kita rabu ini kan. Weh. Ya kita rabu itu. Tidak kau ini namanya dia pun nu bekan ya. Dalam itu kan kita malah dia tidak ini. Wallahi tidak. Malah dia kita ini bas tinggi itu karena itu kurang tidak ada lagi ya. Ayat. Wan kan sudah kami tidak sengaja nih dia Ramadan nanti bulan dia nih ke arah luar kan baru itu. Ayat. Itu negara tidak itu si sampai marah kita yang dia di sini. Ayat. Amma kan wan kana ka sindi na berbadu batu nan taman dia berbadi ka dia berbeda wan putar sekali itu ya gitu. Berbadi itu jadi kamu berat jadi gitu. Ayat. Kalau dalam ini gitu jangan pun marah kita jalan kan berarti. Nah, anda bawa ke. Nah ini sebenarnya itu Nama anda ini dia kurang tahu. anak macam tu bawa kita adalah nama halal kita ini nama nikah serat atau bawa. Benar ada beberapa tahu betul kerjanya tu jadi dia ini. Kerjanya tiap dah. Orang mengalih kata jadi Islam dia aku menjaga ini badah boleh terjadi dia badah kita ni cara mungkin itu. Ada kita Islam dia negara Ramadan itu saya kena dia. Irgan Ramadan ni kabul wala khair ya. Ramadan ni kabul lare usantai mame. Mar sedani isa kana jas duran yetti wal phone nagiya isa di payya ta ta berbadi male Yokin tim bajar sajati wani jole rakam no yokin nikah halal kan wali rakam munjur weda. Ramadan कैसे त्यामो इतराज की तो रमजान अतिले आता हो जरूर नमन निकास रंगम ने तो कौन जा सकती है चोने नहीं तो हराम आवे थे फिर शराब तमाम माली को काची ने बेटा को मैंने इसी तिरे अल्ले जले माली ले जले आपको मार वाली गोई नो चो isa kana na wada ba kabu akin intane lale walman agarre atwa pan ke tinu mal nainte dalami ka jala dima tani tul pesa tamali guda tanakana fi yuna jatte mere Kanan siya ko hoson tani kan kan kabada mana argelle wahid duan jurum jatte kana ba mo malle dambi ta ramala tu din din so ma salata ke ni saken din din ni beta ba mo ba kai daga ba garbi ba se jinna ka insha Allah ba garbi ba se wala gadda ba garbi ba se ngari da Amba garab na ko hoson tani untina ni peba dia kana ke sakara bi fe na nasa wan ta ra ka kasara bo hoson tani
وانت رمضان كان تقول له فان قاعد كان راديو الدنيا مثلا راك او انت قاعد ولا نرجع وانت بروح ولا ربي راوي نجرو انس بدي في اسنت كباتو بدي في اسبر لك وقت انا بدي سني متكان بربادا جري يا كان كيستولو بربادا جري مالين تلو جدا مالين كيلو جدا يرو من بربادا كانت ولا من يروح انغلا تلون كون دام غابا على بيت ما ادري سودان انا سلطان سودان ربي تو كبا ما ادري تلستان كجرو كلام مكان بربادا بربادا ما وين بتي ما امني بهجره سبب كمان كان كسيت من جرو كان سامع ليتي جا في كان جا ما كان كتير من رمضان إن اللي ما كان رمضان كان يا دم كان بيأكل فتاة يا دنا بوته أتمنى تجرب هذا أيه بريء إن شاء الله ربي يا برو إرجع ويتجتون جا كان يوم ما الجديد جته إرجع بيه هو سي ولا جريدرا أنا ولا كيس لاجي نبار أنا سام مسوتور إرجع وباي أنا مانغا فر كده إنه بلاسي أدي سرب بسياري سجيان أيه وروني مانغو تو خدين كدا Sama manggudu Marakan dia mau menjaga sana kalau dan Waroni manggudu kalau enggak gafi analle gafatani rahmalle gafatani sille sinira shekine ni ada orang ni berbuat dong dia kan dia manggudu dia mal curor ni jin ku manggudu ko bicara abba ke secara jin ku dia rabin to le to ke sana ni dia manggudu jaga ni dia silakan orang wan sedekane dia dia to jadi nanti balle antara itu berbuat dia kan kayak seorang jin kamu punya dia harus kita kena negara Ramadan yang diwan kayak negara Ramadan kalau dia bukan berlebihan tu mungkin itu berarti asuman kita kan lewan ni kalau kita berlebihan tu ini jalan mangga ramu ada kena tengah tidur dan budak orang ni segala kalau kan bisa ramu itu buat mereka ni berbuat Insyaallah kan akan ada ramu itu dia tu nak berbuat mana kalau nanti Insyaallah ini Rabbi ini wallahi Rabbi nanti yom ada istiqlal Rabbi sih Hayy dawan ya ada berita dah Hayy tamami boleh sakena kali ini sendiri magabi Daud Ergan ati harka kabdu wani ati Yusuf irra argatte difte mali Ergan kabin tu jauh dari itu sudah pada tercapai bisa sani ini dia nanti mungkin bisa sani sini tikiran kayak itu Ergan sunis malida bukan malida malida isafi malida tu sisi dicapai tercapai isa kena ratu moyu amma Ramadan kana kisati akka ikam sama oke kana video akka namni duran isa kana shakka ture kana Muhammad dude shakkani yani isa jecha warroonni duran jedhan sun jechu akka wanni sun dubbii dhugaa hin ta'in akka Muhammad hin inni beekeeti kanaaf akka inni naasamu yookiin oyfii naa godhu jedhee si erga jechuun Yusuf Nah, di kamar kita customer ke, Ramadan kana kita namin dendamu, kana puyu, kana kita ti arkisa kanjere, kanjera, aku tisana. Ini ada gari tak? Ini apa perlu nanti pas aku lihat ini kita mantuk dalam syakar awam bekam ada orang akan lihat ada berdiri itu. Ini mereka itu kami harapkan nama waktu posisi apa narasi itu pun wan majur itu. Karena saya mau tujuan ada lagi kita nak saja itu. Ini karena kita nanti cara geraki jago itu juga. So ini kan kisah kita kan kisah kan ini akan difaham boleh itu ada kisah orang di sebab berkayung kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bahasa bagi sahabat itu baru sahabat kita jadi ada. Hubungan terus dia disampaikan Haji Sarah ini lah. Karena Haji Sarah semua kisah dalam channel kita Haji Sarah kan ibarat wakil nama garis atau abdin kawak. Dia kan Haji Sarah bisa siapa orang garis yang Insyaallah ini Rabbi itu nanti lepas ini waktu semua hawanya. Rabbi disakan. Anak kita dia bisa bicara. Dia orang ganti kamu kan tahu saya. Aku ada di sini makan kita ini dia mungkin yang dua sesi enggak ada. Dalam sekolah dulu juga tiga Ramadan kan kita dalam Ramadan kan apa. Sini setiap apa pada salah itu Ramadan akan kita nak berlaku ni. Miti you kalau bisa, okay, pada jechu berbadi. Wallahi ya deh itu berita dah. Yusuf sagel atau mu alfatu di sana nak cuma lagi anu racala wai durati mali kaje angkara rale mal rati jibini beta.
nama mormii rabbii deemu nama siirii dalagu nama akkanaati jedhanii ifaaf bilisatti wanni sun dhugaa taatee mul'attee jennaan achirratti dubbeessu rabbi isaa qajeelchu zulmiidhaa beektaa khayriin abbaa dubbatanooyyuu zulmiidhaa hamaa jedha kitaabni rabbii jechuudha rabbi irraa najaan waa baasu nuti irraa akka haala amala keenyaatti irraa qulqullaa'uu hin dandeenyu rabbi irraa nu haa qulqulleessu rabbii warra walirraallee qulqullaahee ramadaana kanarraallee waan gooturraa ji'a hunda islaamu gisee ramadaana kana qofa osoo ji'a kana qofa gabbaruu osoo hin taane osoo islaamni namaa kan rabbii sodaatan akkuma wayita ramadaana kanatti nama hunda keessa sodaa kaa'ee iimaana nu keessa kaa'ee rabbii yaadachuu nu keessa kaa'ee yaa rabbii warra akkasii irraa nu taasisi jenna akkasii inshallah yaani keessan hundinuu bareedaadha maamne kenna yoo rabbiin biraa taate inshallah walitti isin fidee walitti walitti isin goosaanillee bayuu isaallee achi quban qabu bakka sanillee bayuu isaa quban qabu beektaanillee zanniin itti godheetiin jiran fakkaattee ani yoo zanniin godhillee hamtuu fi miti wanni ani isatti dubbadhee isa gorseefillee ani waan haraam waan rabbi jibu siirii jechuun waan rabbi jibu namni siirii dalagu jechuun nama najisa nama najaafaan qabne nama xahaara qabne nama rabbiin gisee takka ibaadaa rabbii hin yaadanne nama qiblatti hin deebinetti beeka saniif jechuudha rabbi saaqa jechuu rabbiin nama sanirraa isa garagalchee karaa khayrii nama ibaadaa dalagatu nama rabbiif jecha soomuu nama na albii soomuu miti nama na albii salaatu miti nama khayrii rabbi isaa taasisuu inshaallaa jiruu isaa gaarii isaaf hawwaa asumaan ammoo dhaamsi biyya kun akka Yusuf Imbiran nu geettan isiniin jenna share like subscribe nu bira dhaabbadhaan nu irraa fatina isiniin jenna. Dia ada garis, asal kita nak ni kalau kita, semua dah berkata orang kasih lagi, orang ini wanita garas itu ni begini. Wanita kan mungkin ni kan mau kalau kita mau yang garas kisah nam kita cinta akan ibu mana buat ni juga, dan mana refugee ni pun jadi ibu mati. Jarang Ramadan kan kisah kabar mau cari jadi negara itu, ada video orang kabar itu jadi. Orang ni nak tahu juga jika mata betul dia tu. Akan ibu mana buat ni juga berada. Islam warna berbeza akan ibu mana buat juga berada. Yusuf Allah Suman wanita nasi damu an ibu masih ikut jera. Gama kijan ibu masih ikut jera. Rabbil Asia izu jika terlalu nama beratu Rabbi Asia ikut dulu jadi berada. Asumanimotus video kena pun hero sebagai bernu terlalu kewang gari nak terlalu. Kamu nama setiap hari kabel ibu mahu tu anak malle usul kameraja ni juga. Kalau kameraja sana kan ibu mahu tu kabajan siga pada. Boleh sekian kali ini pun dia kiri dia Ramadan nanti. Dia wang gari tu jadi nu. Wanita yang nama gari adalah Rabbi Asia ikut cuma berada. Asuman Ramadan agari insyaallah guya baru tang kesiti akasi insyaallah guya baru fatarra wal garra izni rabbitin akasi turti garis ni pero satoko kaba ye dakika takkamil chura dam se kabu dam se bra son tay nutille akko ni non jare mama kene nutille akko mati no difte rabbi siyadi su nutille si difne jira akkasuma immoo namni idila addunyaa kana gubbaa irra jirtan hundi keessa warri viidiyoo kana agartan namni kanu beenu kan hin beene jechuudha namni zanniin irraa qabdan afooyinaanillaahi nuti rabbi jecha isinii dhiifnee jirra isinillee rabbi jecha nu dhiisaa isiniin jenna waan akkasiitti yaada kee xumurachuun dandeettee dhufaadhu galatoomee kabajanii isin jira. Akkasii yaada kiyya gobolabee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh jecha hanga turtii ittaan wal deebinutti nagaan dura dhufaadha.